waya kubaba wathi ufuna into yokukhala kahle ungaya kanjani ugobela wakho uthi ufuna inyoka nezigubhu nani Eish. you understand so umkhulu siyamethi no baba unganginika leyo nto leyo kanjani njani and then ubaba athi no ngizokunika umkhulu siya and then babe lokashona le kwaba khona into asempumalanga lezokugcina la khona athi umngomo uyabuye kunika unonhlanhla yonke into wase wathi umkhulu siwezoyithola into yakhe wathi umkhulu siya ngisanda kushonelwa yingane nani umkhulu siya wahlala wathi okay baba vele ngiyakubona ukuthi usanenkinga eloke engamniki lento ababethembisene yona and then bekhamba isikhathi eloke umkhulu siya lokho eyifuna leyo nto leyo engamniki yabo eloke emshonisa lena le egcina esemblue ticket eqala mina engithe thatha lento lena nani umkhulu siya wathi no baba uwena ongisukelile Ngosiyami uwena ongisukelile so mina ngcono ungakusanginika kwaloyo nto ngoba lokho ngibalekela buyisa imali yami but izolo uthe ule wamfonela usiya wathi uzomnikeza imali yakhe usiya wathi akasayifuni ayikho leyo nto gogo sinamaproof ayikho leyo nto labantwana basenda yonke into kumina and nama I'm tired ayikho leyo nto kunomunye nje owathi investment nani ukujoyina is 25,000 yabo nje nakhona unamaproof akhona nama voice record guys kuningi uqola amathwasa akhe like izinto uthatha kumathwasa akhe ngeke ungitshela ukuthi ingathi ingane uyikhulisa ubuye futhi uzogebenga zona ne ayo yona inzima kakhulu cause inyalo njengoba sekumoshakale so ikulungise kanjani siya welcome okay yasabonga gogo ndiyabonga gogo kunjani siyaphila njani siyaphila baba siyaphila baba enkosi ngonifake ku live ndingakhuluma ne yes ungakhuluma okay ndicinga noba apha egroupini ndithumelele i-proof i-chat zethu kunye nobaba uSkotheni ne uSkotheni mna wanilanda ne wanithumelela imessage i-VN ethi angakwazi ukuthi bekandanika into enhle ne into enokwazi ukuthi bekanti anganika umuthi ostrong onokwazi ukuthi bekanti business yami ngakwazi ukuthi bekanti yakhula ne so now I'm excited because ngubaba wami lo uyandiva ne then what to 150 so now I can no another 150 I can have 50,000 you understand then that what can okay no siya ungakwazi ukuthi bekanti ngayithumela then wabe enthumelela omnye caba ebesele emnike isigubhu ne lo muntu lona wabe ebonga yabo enforwardela lo nto leyo uba okay yabonga base samsebenzele isigubhu sakhe within 3 days yeah ndasend okay ndamthumelela imali the following day ndamthumelela 30k ndicinga noba ndithumelela apho ku WhatsApp lo nto leyo ndamthumelela 30k ku account ewanika yona understand so into ethi yenzeka that was June ke ngoku so wathi kuma okay uzawuthetha kunye nomkhulu lo mkhulu umenzela lento le so wathumela futhi waforwarda futhi into yakhe esithi umkhulu no Skotheni singakwazi inceda lengane yakho if uyithembile nami ke ndiyathemba yabo so okay wathi isigubhu sami ngakwazi ukuthi bekade ndingasithola nini zasithola nge-August yabona kwinto zabe sisembalendle uyandiva ne okay then into azola zingo-August then mina sendombhatelile i-30,000 then uJuly then ndaphinda mfakele enye 10k so yaba i-40,000 okay then that okay if i10 block yona le i10k yona ngizamtransferela masele ndinika isigubhu you understand okay ndaba ndabheka embalenhle solo ke mane lalale esibabhizi you understand akade sikibe kanti uyanika isigubhu esebekhulume ngaso okay then xa ndihamba i-weekend yaphela on Monday ndiyaphinda futhi ndiyamtextela ukuthi Skotheni ndiyahamba ke ngoku ndibuyela ke ekhayeni so ngizakhwela ndibheke eJozi so basifike eJozi nofanele kanti ndingadibana nawe then unike isigubhu akaphendula lo ma-SMS wabuza ibalance ba i-10k yona le i-remaining balance ibhatala kanjani athi okay no I will transfer but ndifuna uthola lento okay right ndakhwela ndabheka eJozi xa ndifika eJozi akatholakala efonini until ibe kanti ngibuyele ekhayeni uyandiva ne so wangibuyele ekhayeni apha ekhayeni athi kume bebhizi akakwazanga ukuthi bekanti uzawubuyela kum ne mara
akakwazi ukuthi bekade unikile lento lena esisigubhu phaya imbalenhle ne so wathi okay siyenza bendise Eastern Cape 2 weeks to come ndekana okay nokuradi wathi ufuna ngeaddress zami ndamthumelela iaddress zami wathi okay uzakwazi ukuthi bekade uzawuza nayo uzawuza nasesisigubhu okay yaphela 2 weeks akatholakala ugogo akaphendula ama SMS wami akaphendula izicall zami and understand so sahamba isikhathi ugogo ndibane ndimthindi yabo okay ndaphinda amtransferera futhi enye 10k which is yayi 50 ke ngoku you understand before ibe kanti uza ngapha ngase Eastern Cape ndamtransfer 10k so yayi 50 okay right into engoku yenzeka wamanela lalale ko enganiki straight until washonelwa ingane yakhe you understand ushonele kwakhe ingane yakhe ndamnika ibreak bayishonele ingane yakhe ndamnika ibreak then after 2 weeks 3 weeks then ndaphinda mthinta yabo then akaphinda futhi bekanti uyalanduka uyathetha ne into nisuke bekanti ndiyayenza kena so into sorry Ebakoko, Tozan Bokoko. Ubani modifier like I. so beka nje Hello? Tozan Bokoko. I mean, ubani moderator like I. Yimi. Ngicela uEduskothen ukhona. Angimtholi nami. Okay. Ngiyakhuluma ne ngiyakhuluma Yeah, Yebo. okay Kunjani gogo? so into eyenzekayo demand umfuna that no man isikhathi sekudala ngoku manje simkile uyabona and akasaniki mosondeleni 50k esekuye you understand so okay ndakwazi ukuthi bekade ndiyamxelela ukuthi ndifuna ukuthi bekade uzanika imali yami yabo because ndiyabona mos lo mntu lona uba akakwazi ukuthi bekade iyanika yeah and understand so uzotsho dise ngabo December then ndathatha kuye ndalanduka nomkhulu Monde umyeni wakhe bayemkhulu Monde nale problem you understand so usikhothene sona so now akakwazi ukuthi bekanti yaniphendula akazi ukuthi bathi now sengicela nje imali yami back yabo wathi Monde akasazingeni esidaba you understand okay no right sahamba isikhathi so usikhothene wathi kum ufuna account number yami then azokwazi ukuthi bekade yantransferela le ndaba imali so namnika iaccount kade sibe kanti yatransfera so after 4 days ndaphinda mkhumbuza ukuthi ubufune ama account details zami so why ansayiboni ngoku le mali wathi ke nake no I will tell you xa nazayitransfera le mali then after 2 weeks uScotland yaphinda futhi uthi siya into yakhe rate yabo you can come and fetch it yamaka no ansawufunda kaloko lo muthi so uthatha ithuba elide angizokwazi ukuthi bekade ndingawutrusta lo muthi lo pose so unethuba elide ulapha ungakwazi ukuthi bekade yanike yeyivehlobo chokalo unobangela ukuthi mandisho ndithi so unethuba mina nganicabanga ukuthi ngala date le yasembalenhle ngala August I will get isigubhu sami ngeso sikhathi then umnika i10k yakhe which is ibe yi50k imali yakhe so ngoko xa zawutsho ngoko this year ngoku ngamaJanuary ukuthi mandize ngizothatha ilanika yami umuthi wami zawuthela kanjani zawuthemba kanjani after okokonke bejikajika engakwazi ukuthi bekanti uyanika into ene straight you understand so ansawuthemba so those are the reason ezibangela ukuthi masele ndingayithi andiyifunde into le funde into le funde into le funde into le sorry nguye kanye ukudla nguye you understand benikhona emagulubeni yes life yami bingekho right uyanthola mara bendikwazi ukuthi bekade ndiyaziphekela bendingadli kunye namangoma bendizidlela mina alone because situation yami ndayazi so bendingafuni ukuthi bekade ngabakho ama fight elankeni emagcekeni akhe because of mina so bendizidlela in okugo thulezi bazi wonke amangoma bayazi lonto lento ba usiya ebezidlela bendizidlela la nto kuthiwa uphuthu every day you understand so okay right uScotland Mos wathembisa ukuthi uzanika lento khona ukuze
impilo yami ikwazi utshintsha yabo sona ngoku uyahamba ubheka eMalawi uyothatha umuthi for president you understand so impilo yami izakwazi ukuthi ibekade iyatshintsha okay I trust but lolu lesangeke ibekade yenzeka you understand so yonke lento lena uSikhotheni beyithetha izolo and khange bekade ukwazile kwayena ukuthi bekade undika ichance ukuthi bekade ndiyathetha akukho into njalo uSikhotheni ukwazile ukuthi bekade undinika ijob after aqedile uthwasa yebona that was August was sithwase ngoJuly nge29 kaJuly so on August wanika ijob mandiye eKawash eHarrismith kuKawash yabo kuyo noMondi ndiphangele phaya ne August September hey gogo bendingabhatalwa nobhatalo ayikho lento lena ayithethayo bendihlala ku-container phaya bendingabhatalwa zange abantu bhatala kwa ondibhatala imali yami yokuthi bekade ndibuyele ekhayeni ndaye ndayifumana kumuntu wayezandinika ijob apho ndihlala khona Eastern Cape so ndakwazi ukuthi bekade ndiyakhwela ndabatshela ukuthi ndiyahamba ngoku so ndayishiya indawo yenu ndiyahamba ukuthi ndiyophanda khona ukuze ndikwazi ukuthi bekade ndizabhatala imali yenkomo right ndiyenzile loo nto leyo yabona ndabuya on February imali yakhe uSikhotheni ebesele nayo understand ehlobo ngitsho ngalo imali yakhe ebesele nayo eyenkomo so understand ukuthi ngoku andithembise ngento aphinde futhi angakwazi ukuthi bekade iyanika alajikajiki ngehlobo ajikajika ngalo understand gogo ne so ndilapha ke ngoba ndizocomplain ukuthi why angasuka bekade iyandinika imali yami back because uthembisile ukuthi uzanika imali yami back ephatha kakwazi and eyana nto ndithenda icela kuSikhotheni ndicela into ba andinike noba ihafu yayo lo mali le then aphinde because mhlambi noba uyabethakala financial understand but akakwazi ukuthi bekade iyayenza loo nto leyo and izolo the way yathi sengakhona uthethisa engathi noba mna ndiyam yes ndithwasile ekuthwaseni kwami bendingenayo nix understand bendingenayo nix ukwazile so ukuba ngaba ke ngoku ubuyisa imali yakhe yembuzi endathwasa ngayo ne then akakwazi ukuthi bekade eyideducta kulaa mali adiducte izinto ebefuna uba ndiziyathenga for iintwaso ngalaa mali but I'm sure there will be imali ezakwazi bephinde bekade iyasheka phaa kula 50k so that ngikwazi ukuthi bekade ngikwazi ukuthi bekade ayifumana uyicacile into yoba yena ebephosisa ngela xesha ebendithembisa ngento ayazi ukuthi akazokwazi ukuthi bekade iyanika because ebenganyanzelekanga into yoba athi kum uzandinika umuthi kanti uyayazi yena ukuthi le mali lena ndizawubhatala ngayo izinto bezifuneka ngeentwaso zami so which is unoverchargile ke xana esitsho esithi sebhatalisa nezinto zami ezendwaso because ndandingenazo gogo izinto zendwaso azikwazi ukuthi bekade zingafika ku50k ayikho into enjalo understand because zimbuzi nokutshwala nokutya into ebethwayo ngabangoma khona ukuze bekade kuyathwaswa so if uyadeducta lo mali leyo makayideducte then andinike imali yameseleyo hey behlobo ngitsho ngalo gogo ne because icacile yena ukuthi wayekhuluma amanga ngesa sikhathi yebo ndiva Yebo gogo. Uva gogo. Gogo gogo njani? Siyaphila njani? Ngiyaphi? Gogo yathi lana I'm sorry nje to interrupt but one thing that I've noticed is that I'm not saying ukuthi I'm on her side or something, yebo? But how you guys are handling it angiboni ukuthi you don't fit with anything. Yeah. Especially lalelani guys, asibe fair and honest with one another. Yebo. Awukho, there's no one who is perfect la mhlabeni. Yebo. The reason I joined the live ngibona ugogo kanti wayekhipha abantu No, wayesitshela ngo perfect. Vela akekho umuntu o perfect for God's sake, but akusho sifana usenzile ima size sibone. Asikaze saba yidididi size sibone. Hawu, yini wayicingela nje kuSikhotheni. ukukhuluma guys Sijwayela kabi. mamela benikhipha abantu bangakakhulumi whatever abafuna ukuyisho kuba ngathi vele kugengwa pha against uSikhotheni. No, ngakhuluma and le No, umkhulisi wemkhulisi siyabonga ukuthi ukhuluma iqiniso lakho mina mkhulu njengoba ngishila will be honest to you. Vele khona la ubhayize khona awuzange ube nama balls khona la ubhayize khona kumelanga umuntu akuhehe nga something nawe ungakazi uyibone kuyena and ungakazi ubone ukuthi nayo unayo. You understand? But for God's sake, justice uyayidinga imali yakho kumele uyitholile. Because lapha wawuyena inhlupheko ngoba wawugula wawungayelanga ukuthi uyoqolwa. You understand? yes But mina ngizokublame mkhulu because ngeke ungitshela ukuthi ungathatha imali engaka unike umuntu kwinto na ungakazi uyibone kuyena.
mamela gogo ne and mind you gogo labantu laba abaningi abathwele gogo umuntu mayothwala Gogo. lapha yana akatshela ukuthi uthawule ngani wena uzobuya zokwenza isilima gogo ndingakhuluma gogo yeah ya listen gogo ne ndithi mna ngendlela uSkhotheni athe kwenza ngakhona ngamso bendimtrusta gogo yeah understand and uSkhotheni umkhobela wami yebona so masele endiofarisha lento ukuthi uzakwazi ukuthi bekanti iyanceda angikwazanga because nami bendidesperate understand ehlobo njengalo gogo ne so uthe umpa ikhuluma ngasuka nami ndayamkela yebona so okay ngiyaziblame nami ngalonto leyo mara gogo now amanzi achithekile sendimnikile imali so yena akayenza lanto lena ebendipromise ngayo so ithwani ke into enjalo gogo But ke siya for the fact yokuthi kwawena ubulungisa ubenzanga ekucaleni angangimi nje noSkhotheni ngeke nje nize ngime naye wena nawe bomkolota esayidini lakho so No, wena kahle kahle into lebe nokuqala inkomo yakhe angisho kusho wena ngizwe ngawe mina hayi man wena you told listen wena ndithi ndingibhatele inkomo yakhe before ibeka hayi hayi usho 50k kanjalo ke kimi musukula mkhulisiya musukula understand mkhulu ukuthi musukula si understand ukuthi niwe but uzothola njani usizo if na uzoresponda ngale nkonzo hayi ndiyaxolisa awukhulumi kanjalo nami mina ngisuka Ungakhulumi uyarespecta siya. la isemzini la kusemzini weblamane la uzolalela or else you ship out because angiyi-understand into ikhulumayo mina ngikhulumela based on kusho wena ngomlomo wakho wathi wena awumbhadalanga inkomo yakhe so that is why ngibuza ukuthi kwawena kusho ukuthi ube wrong bekumele umbhadale inkomo yakhe Kusho ukuthi nami ngizwe njalo siyaxolisa yehlisana umoya abantu abadala nami ngizwe usho njalo siyama uthi besicabanga ukuthi uthi wena bomkolota Hello Mzansi, welcome to Mgosi Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button, and also don't forget to smash the like button. Skhotheni Twasas are coming ezidlangalaleni to expose uSkhotheni of kuhlukubeta nangokuaqola abantu timali tabo. And I'm just sitting here thinking ukuthi why were you guys so quiet all along? Now that ugogo Skhotheni decided to repent abuyele kuNkulunkulu nina senetigaxa lekufanele nikhulume ngagogo Skhotheni, why besolunithulile ngalesikhanani Twasisa? Why are you guys dragging her name now that ukhethe uNkulunkulu? Like benithulele zonke lesikhathi senikhepha igaxa netenza abanyalo ayichashe mi even netiturnani because tendo lana bekumele ngabe into lena ekhuluma kudzala sekuvele kushaye manje nje mase nikhuluma nyalo ukuthi ngazuthi nene nimvela mona kugogo Skhotheni ngokuthi gogo Skhotheni final udecide ukuthi atshintshe impilo yakhe and people are saying ukuthi ayicha ave nani animanga because why nikhulume nyalo. Please do comment what you think below down in the comment section. I am signing out. Goodbye.